Nina ukethia ingi musiaisia witu wa Mtongoi TV na niendangu lo chengi tuende kilunguni kitu kila kitialite dhini wa kilungu cha Usili. Tuinake wakili witu wa studio Janet Mutua naende na utumanithia maundu mana yulu wa Mivea wa Koti. Na tunabiki yaba undu mundu wa ilo manya ndosa wakili unula uo nula ubikiye kiwango kana mundu wa ilo sisi ya maundu meba. Innocent Faith musiaisia ni kwatia ni mwisike nyandu imasomie muno anengi tunengeto inengo siki bathukanyo na kuyala manuba kwika wakili na maisoma maisoma na ina mrabia kana kusomia wakili no kosi bina na mundu inuba etha etwire na etha ena kinengo na ko withe ya mundu muno cia background nwitha ona mundu itha esiketha saingi no maneno wakuma tuini kwako ingi tuyo ba ukambana me kwene ingi maukila mesikia kuube kumanikana ku ona mundu no akulio tuini kana ketha no soko kweli uyo wakili kana mundu itha musabi yesu izie moya mana ndu mundu andu mesikia na imwisi toka at different stages of course peo mawakili alo akupeo angio yang lakini kila kimaana ni mundu ndesa ibitha ko the first point ni kana mundu no wailo mana kweli uyo wakili ondo tubundi twendo leo mana wakili inena ona etha wako mana ke street ni kana na ndwenda wasete mundu utu kana no wakili kana ono bisi no imana kana ukalika tu kana kethia mundu abingu iyo bisi ondo ina ile kana ondo mawakili no mani metha me employers na marani ya ithari metha na thuku mingi muno na ala ku metha mekali na thuku miamo kethe mama ni ondo usu ondo kethe no man no makune mathangu no meke maundu ondo kwithamba kupe na mawakili ala magu ala mamandikete ithari ni mambe yoko na maundu bathas wa thuku meta wa clerks ma secretaries na ingi me othi makeke ngwandu bayanza mundu mimbi yasia wega no wakwa athai wanondo no ikana ibingwa maobisu ndo otwikozo no ithia mundu no waimbe kuna biasala ko kila ngwenda weta ni uimana kweli ni wakili wailo mana even kuma community la yebau ona thando thibasa na eko even twina branches sina maobisi kila bandu ko kambani masako ita southeastern branch na twina Atongoi katika 30 branch ya LSK kwina obisi na twina list ya mawakili alama aguo ko mundu no enda ikanesa ni weka kindu kitwa due diligence utanamba ikondo ukamba iko that background check kama kweli mundu ni ndile ana ke wakili ona iko no tanamba ipambeza tukethwa thi bandu bateba aguo ndu twina list yesu amekwa ala thikwo twina even officials na ko kamba ne chama ni toto Mr. Motia na ina Atongoi atunubete na metha na list ya mawakili na kila bandu bonde wathima kuweni ndu mawakili me kila bandu bonde soko yonde no withio wakini ndu makoti mekwa kumela constitution yo kire twethie koti ni cia kindu kitwa devolution ni twina makoti kwingi kundu kwingi muno ndu ingi sitawa mobile courts even wa mono small courts ila sienda ukethia court magistrates me kuku kana mathengesie justice kula kuyandu nondu katiba kaitu kenda katwae justice no yani ukweli usili kana ando ma consume justice with to the lowest level ko na kwa lowest level ithio kethia kwa mawakili na ko nasi kwina list twitha abo wendo mana kana na tha wina osimu musi asiogu ukakuna au nengesitwa ukasisio kona wona weshikwa wetho oteshua ni wale kwamba take time na even na kotini ukathi kula maobisi asuma kotini no ikuli ona even ni bauga la metha mathuku maku andu acio even ona polisi ni metha mesi kweli ula wakili wa ni waweba ni metha mesi ko no tethewe mundu no atethewe kukwata mundu lodo na kunenga ukweli wa service la yawo andu maeke kotumi wa nai na the same no ndumwe pe andu na mamefanya no magistrate oba ya na bi magistrate la masila ma ko mundu akakuya ni kutwa abantu ese andu me okengo ba katikati mathiwo ya magistrate kana injajo na inguthi omona no ubungu ko muno etumia awo mundu ulo enda kunewa justice kana kwenda kwatia ukweli wa kendo chake niwe waila kwamba kwitho imamona muno amane bangu thini ba kana oya ngonwe no kana ni wo kana ni kitokengwa ndu maobisi mekwo masilikale matono kutethesia ona ukethia ni wamana kila ngwenda kosa ndu niwe na responsibility ya omana
nienda kira ne cho saba no ndo mwa ndo ini ba palo no tikoja hoteli niwe mana hoteli yangu tiuja ula we just ula na museo na pala uto na kuyani mbuko waku na pala ni kana no nuwe kindu kika ku affect ko mundu ya sia mundu eka due diligence na mama ningi mawakili na kuyani to renew ya certificate na twina ndate su online na ila isi muno kukwata na wili musi ndo ni ndiko thima ofisini ukenda kicho umelapyo aya kwa tulesei kiwango ila tumita rank ya ndivyo ya mundula wakili rank ya ndivyo neiba mambisi hapa nigenda twese wiki ya kwa Martha Koome na sant Faith na musia isi anaenda di asiani wakili no na mwanengi wakili ulo no practice ulo upingwe ofisi yako wanda no wakili huku ito bai rank yani wapingwa ofisi of course pio miake la ya miake lo dokumenta yana hata kwene lawo ndo nengio ndo wisi kisomo kithake bwana pio ala metha maso iwete nisi okila mwaka ndo kisomo ndo tukuite ki natural ku even ndo pela mamina kisomo tene ku miaka ni betha bayo miaka esu twetha twatenia na miaka esu lakini kwa practice ni na twasia no knowledge ndo mwa no mo train with you on there ndo mwe kuiza ethia no with you mundu naso iwo yo wisi esemeao na kwa utu kwa tuyane nayo kiondu pe amatu meta senior advocates yo ni katika advocates pe amatu meta senior advocates alama apika miaka kuma miongwele kwambata asumi meta senior nondo miaka meu yani wa kuna wo lawyer yo wo Usili ama ma represent yandu kotini meta senior lawyers of course pe junior lawyers tio miaka tu maybe yokumi ala na aswe iwe ni wa amina school ila na kwa diploma na maybe wana mwaka mwaka no miaka no ku zero to tazo miaka 5 kana tatu pando bu lakini juki imine ando no twe kama no nienda kuthesia chu na ketheni pe angeme obuka te no miaka ndo age group or different meoku lakini lazima tuapika katika side ya government ila maandikwa katika judiciary nao ni wenda ukethia kwa magistrate na ni kwa tena entry point ndo pe ando malikao kwetha me magistrate maumete kwetha me mawakili o meo senior ko no bala walikela ndo pe ama tayino mononi ala mana andu biwoyu pe ando manomia katika mana practice ya malika direct to the judge ko itengemea ndo ya advertisewa tondo to requirements ndo itika judge lazima izo practice ite kana wikalite judiciary o kwambata miaka 15 ndo isuitha imini we no toika uyanete lakini I think majaji pengi ya upikete miaka monza ndi quite clear lakini pio metalete no last way wikete miaka uilika kiwango ki na hicho kitu mila we wa apply wa tatase you wa apply wa advertise wa kwetha we magistrate maybe no either we ba miaka 5 kana na even on liu no wa apply no ilika withiambe yo bandu tondo pio ranks isu pio kwetha kwe chief magistrate kwe ranks even katika magistrate yu wenda ukethia magistrate omunene mambata katika kiwango chu weza ethia kwe senior resident magistrate kwe resident magistrates tene twetha na DM lakini mapeta the district magistrate alama alinipio alama ko the district lakini sima petangiwa katika structure kote na resident magistrates wala yumebu the senior resident magistrates tukathi to chief magistrate and then kumabuno okile not to be a judge wambatete in that order don't with the don't know pia kwa judge metha almost the same level judges lakini they are court of appeal judges na in supreme court judges iko with their ndo nyani katika practice in the private sector but usuno what yaneagwa lakini so long as you are qualified ndo pia ila mitatata wiladi yate ya wanondo wa ondo mweze katika constitution no basi ya issue ya competence ndo mundu to ya track record yake okulika ba issue of integrity na maundu maingi nikatho qualify kulika certain level ondo dokumete nenda kueleza titamia dia ni miaka muno kana lakini ni qualification ndo be andu withia andu young mind yo masoma muno even ukethe andu mamini even PhD kana mathuko mo wesu na ma make decisions nzeo mambi udi jurisprudence yani mwethia meno twika area isu wethia no mati wange mayo ko uni ni asia muno no ni wendia mundu ndo we wa advertise yawa na mundu inyuba even kuthi kupika
that ondu tayu CJ kuna open na nengi no nete kuna yangi mana apply ite na nengi ba yo kritele kitumia wa ikano andro o manu be mabiki kunubwa kulika we anusu twibe kwa tuelesei wala ni ula uati ya wa kusakua na mundu atwekithwe niwe UCJ niwe Chief Justice niwe musili munene wa makoani Kenya ni mwezi twi commission ita wa Judicial Service Commission Mivea wa Koti yu ula niyo employer niwo mwandikani wa mundu wonde lo thukuma katika judiciary mwezi besides the judges kwitha quick clerks kwi secretary yani the workforce yayo judiciary tio judges na pe andu angi kima thukuma mu mapisi ni ngi judiciary ngi ti sector ya arm of government ya justice kuyi andu ingi bi mathukuma abu mateleba wandu asu and then ngwatia ma secretaries yao my messengers ya clerks on the alam matona kuandikwa ineni arm of government kwa utwi kila kitu wa Judicial Service Commission na of course ni set ya criteria o kila mwisi Kenya yonde ane oithi ila nundu wa constitution requirements o miaka la yendeka na ila basic muna chapter 6 kiki require and me competence of course ni academic o ila ni nada pia sia kisomo kila we lawyer acha no somete na nengi no medama advance ite nangi pe those criteria ile set ila we siendeka in any institution kwa huko ndubana kwake na hicho kitu ona yu ila inekawa of course no ya advertise ya no ni requirement ile ika okindo cheneke kwa public hicho kimi unonio kila kinaende hicho ndio tunaito follow kila makulu ama nakula wa mambi wo process ya ma advertise wa manengo kila mundu ndo free na fairness kila mundu ndo ni we qualified we jawe we kini ndonya kwa fit the criteria that ukalikobo so long as you know na mio chao if you qualify pe ila mitala less yawa o ile set it ni that organ that Judicial Service Commission ila neyo alama ungamie we say the mama mekia no selection no ila criteria nzio ya tweak the right person to the right place with the right skills ndo ni kindu ni institution niwe musumbe niwe president ndo like the CJ ndo it is different kuma to rekas select president wa Kenya like Uhuru although you were president you are judicial arm of government kwa the standards are very high na nikana smith mona peila o criteria isetetwe na deeper na policies si that siobo si any institution kwa unienda ku believe si ati ya mitalatelezu but the standards are very high kwa uibikia o CJ kutha pa utwikenwe monene wongame yo president no lazima na lazima domitete all the criteria si on the ila siendekete katika constitution with we mundu utonya kuikika utona Quran financials any state office those high standards it's just sitomeka si on them onake even academics usia where you are past okay njono na mamekule makulio bethe amuno akulio even decision wa mekie ibinda watu sai kwani osinta isu ke yalesia ni kada public than a confidence ndo is about a public office of very high level na iniendekana kwa usiwa with musumbi na iwa with one ngana directions na kunen leader wa now the judiciary ndo iwa ngana ni meta vision bearer wa that institution is the topmost leader na niwo ngana direction even no kupika ku ndo kuotokumwa ndo judiciary metala tala in the bwana na ndo sectors with justice dailo kongrone binda ko ni area ni inde ya mondo with a very high level standards na uno create confidence and matter na confidence with that institution confidence mondo twisinisa uti ndethano losani corruption no atongwesie obisyosu with the anduma ala Kenyans ala mendo tumia justice even yoke they work they mathina mama ukili atu nene ya chonde wa thesi ya with andu maikupenwa maikwika maundu menu ku ni wongo asia etha mundu utona kuikikika nandu onthe ula windi na yulu kana nundu minena justice system ni ham ya maana muno katika economy
na peace na stability na everything actually ni the kitumi kinene muno ndo no na maisovea Mivea no engage even in political area even parliament with no queen the Kenya on the yungamite under law na kwa izuni ya very important na jukumi ula wa ilo metongwesia play a major role yani ukesaidia kwena mugo na economy ya drive ka ndo the how siendo siuraniwa kwa ni mundu witho akatita cross na mundu bikite kiwango keyo lo muno na bodho monengi tia ingi ona tia ingi menda kwenda kutongosya tia ingi na matona tondo ni kindu kipina muno Then tukatabia musesia witu ndito ya muthia ilo kwenda ubikia akatumetwa mawakili nikenda tumine na tukatabia matonyo kukwati ati na asante imusesia nenda umanakana Kenya na ko kambani kwitu kwina mawakili mawo aingi ala masonye tutando maito na ni makuna awe ya museo na ni mama tongwesie kundu kwingi na no usio ndo kila mundu ayika decision no sikia advice na no usio kusika advice zukuma bala pasio na bala kwi right person nikatha ka guide nawo na maika kengwe mathiwa mawakili we awon pesa mbingi kana chao aingi makeyo kengwa na chuna maduko ne you we also pena innovation in the legal sector but on the end no makwate the right advice no kondo wela isi muno andu makeyo kengo kezethia me awa kwathi kwa wakili kana mawakili onthe kana thigo generalization ko ni enda kwa sure kamba kana twina mawakili mawo na twina judges yawo na judicial service judicial system yito ya Kenya andu matatete along them play that role to say ma police to say manini of course kuya o alama meka na lakini nienda kwa sayu at least 70% nimekuwa na awareness apio na meno toika na Kenyans tamawakili na tamokambane na asomu muno na inisi nimeka wela wa ilokuno na imande liba kwa enda onenga confidence kwa siaisia kana wikithithio kana ino na twitha atu amulike muno kwa pena mitala ya usisia mundu ni wakili waguo na no guthukuma mundu wa ilo thukuma mundu ni mailo kwata is the constitutional right makwate justice yaguo kana consume the right thing kwa unenda kumatabia nyene available na nengi nitha ndo na weta masaku ofisini sitawa Hebron complex second floor farm ya kwa nitawa Janet Jackson and Susan Advocates ni ya partnership na ninyi managing partner like the founder and the mentor kwa mwa doche anengi kwa mawakili maingi all over ndio mwa no nyeniwe na naso yonde kambani na asante thank you Naindi musesia witu twivika muthenya wa umuthi thini wa kilungu cha Usili tukomana ingi chumwani chukite masaa tasu twende na maunene maitu ala umende twende na kubundisia yulua maundu kauta ala waili tekana utonya kwatia ibinda yela ukwenda miao yatiwe na ila withi nani nyini twa Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesi.